Siang Pak, Siang, ya. atas nama Pak Aldian Pak. Yo, yo. Ayo silakan Pak. Balam be na tadi dah. Lalamu mau tunggu sekolah. Mohon maaf Pak, maaf ya Pak. Ya. Tadi kan Pak ambil tiketnya kan di Siko. Indak malah dah mau letak. Celik lah pe udah tuh nyama dah mau letak. Namu di halte kau tidak mau tulis ah. Maaf Pak, tadi Pak membuatnya kan di perpustakaan. Di halte mau tulis di halte tadi. Di malo. Ya, jalan lah. Siap Pak. Terlambat mu. Siap Pak, maaf ya Pak. Tadi kan tentu awak bukannya pembenaran loh Pak. Cuman tuh awak sampein loh ke Pak. Iyo, awak tadi lah nulis batu tadi di halte. Ada. Ya, jalan lah leh. Siap. Mau lah terlambat ah. Siap Pak, siap. Orang lain. Tunggu tak mana Pak? Ya. Nah.